روژا بیسته و مهیچک دارن داعش ریشی سر زندان غویران یا بجار حسکه کرنو زندان ددمک کرد دا کنترول کرنو بدهان کساتن کشتنو بریندار بون شروفکارن سیاسی دبیجن او ایریش پیلان کریبو گلک آرمان جهبون. سیاست مدار کرد ابراهیم کوچلو درباره پیشوچونن زندان صناعال تاقا غویران یا بجار حسکه گوت کو بر پرسیاره هری سرکه جه ایریشیره پککو باسکن بسروانه و گلک چکدارن کبریان هاد نواره زنده عشیده بون ددما نهاده قصده او تبلی ریزین خوکرنه. بر پرسیاره و بویارانا PKK و PYD'ye Amerika elbette tıkazı ki her milletteki bir kar bine. DAEŞ hep kartine. PKK, PYD hep kartine. Gelek endamen DAEŞ'e hapisa berdan kirin leşkere ku. Yani avna taba kebun taba PKK, PYD ya jitibejine heza demokratik ya Suriye'ye باشتاری وان بون یعنی به هفره هف بشی هف بکری کرن و جه آلی خواجی چالکوان سویل شیر و سووک دا زنین کوچکدارن داعش بدهان بر هلگرن بوم بریش کری در باسینا و نافچین کردی کربون او جیتاکو پیلانا سربست بردانا چکدارن داعش بسر بکبه و پشترا باجار حسکه وردا گیر کرن. لسر روناهی تیوی بردفکی آپوچیانی وقت بیجی فرمی رسمی بدهن اوتوموبيلا وبده سيارة وبده وقت بيجي كاميون اي نفطي واي بترولي بدهن لويدك سراس صفيان سرد صفا بأفايات تلفزيونا روناهي واندر خستي حموجي مفخخن كيلومتر قدريش صفيان بدوها بدود افقش سياري مفخخن كاكزنار ند سيارنا ونسي سيارنا اف سيارانا نها تنتقاندن جبرقو اف سيارانا امريكا باباتشي نهج جو حركه بكن يكيد دواخس الشفير جوان رفيان جبرنا الجيق تخصن ويتفجير من تخصن قي ياتي خنا باجار ديانجي وقشال دردوري حفسي بتقينن. نواف رشید اندامین و نراتیا هرما کردستانی انجمن اجتماعی کرد لسوریه جبوی آرکی دازانین پرسیاره هری گرینگ اوک و چاوا اف همو جماریا چکدارین داعش گهشتنا نابا باجار حسکه و چاوا اف چک درباسی نابا زندانی هات نکرن. اگر اف وک آنها راگهاندنا گوتن اگر اف خلکانا براستی رمادی هاتنه یاج دورنده هاتنن چاوا گهانه ویدی کی جواره حسنکاری چکریه کی جواره تسهیلات تقدیم کرنا حتی گهانه و حبسه ام زانن جی باش لشکره کی باش هی بقصد رو ام زانن باش پاراستنا وانجی باشه و چاوی وانجی پرن ده حمود وریده چرو گهانه ویدی اوانا حمود جی پرسینه. نوری بریمو اندام کمیته نوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه درباره پیشوچونن زندان غویران لحسکه گوت کو سیناریو که مترسیدار چاوره کردستان سوریه دکه ورژیم اسد و بالیکاری پکک دخوازی حسکه رادستی داعش بکه. سيناريو كي نو لمنطقة جزيرة نابلدن شرق الفرات كردستان سوريا هي أو سيناريو تشتكي بترسة يعني تسي سيجنال هنا وقت شاوى رقة تسليم داعش كرن خيادك نظام دخوازي حسكي جي تسليم داعش خوبك داعش الرجيمية و لي بلام دستي قنديلي جي بككجي احتمالا قالك هيا چنكي بوا سهولتي بوا اوي تشتيكو بيا براستي احداث لبي هفدبن احداث نباشن مروف نمتفائله مروف متشائمه كو مصيري حسكي جي وك رقابه بي لغوري كنا توين يغرتي را گهنديه و بسدما پیشوچونن زندان صناعه الباجار حسكي 45,000 ولاتين سيفيل جمالو ملكن خوج تاقا صناعه در بدربون او جي ددما كده كروشا خلقي جيان القلهاتنا ورزي زفستاني و بارينا برفي و نبونا كهربي و سو تمنيه و بهابونا كلوبالين خوارني بسدما سياسة پيدا قلق خراب بويا.